Ramadan no eye bosom bi wo Arabic calendar no. It's a January, February, March, April. Nti Ramadan ye bosom bi. Sa bosom ni na Nyankopon esane sa ye Quran we di bai. Okay. 27th night. E wo sa bosom ni no no. Ana ye di Nyankopon commission man no. Ana ye di Quran first revelation e bai. Ti sa bosom we no na Nyankopon aye ne enhye e de ama ye se bosom ni epia yenye achiriwia. Aye 29 days and 30 days. Inti muside hu say bosom we January and February and March. Yo Islamic calendar ho. Okay. Inti Islamic calendar nko ana Christian calendar nko. Achiriwia no Nyankopon aye ne enhye e kan ye pillars no ho. Okay. Sama ka chere say Islamic pillars no aye enum. Inti sa obaye achiriwia no e kan pillar no. Inti achiriwia ni duru a ye wo mo a wo se omo ye ene ye wo omo a enni kwan se omo ye. Yakopon aye ne enhye e de amai ba enye obia. Dinti na achiriwia nyamisuro. Mini ami wura me office asisi a. So obia ni ho. Die wo ho metumi adia pepa ma no. Se ye tin me pie na manfo tin tesu ana me so me tie ahoro. Allahu akbar. Na de achiriwia na tumi mi o. So da madidi. Disa mi nsuro nyame a metumi akɔhye tokoro bim na madidi ba nyame suro nti mesi medidi ba kwan ba na ye fa so a ye de hye achiriwia na ase Nyankopon se mumu bia obehu bosome no mumu bia obehu bosome no bosome ni pie na ohu a ɛwɔ sɛ ɔfa achiriwia. When you say bia imam ni hu busumi ana wili mimi hu busumi na me beka kire imam na imam jimi di se mimi nye kontomponi me som ye kama also no nso e ka kire jamaa no nipa dom no a aka no se asuma si se wo hu busumi yenye achiriwia ana se e bia Ghana ha ye betumi ayi nkrofo bia omo hwehwe busumi no ti setabo no so a omutu bi hwehwe bosome no omuhu no omudi tudwa se bia chief imam se ye hu bosome enti yenye achiriwia sama aye enhye ede ama se yenye achiriwia ana se Saudi Arabia ho na yenyina yeti so omu so na so se ye hu bosome na aye enhye ede ama se yenyina ede ye achiriwia bai se mimi hu bosome no na me beka na obi anje ande a medie minim se me ye de mi hu nti aye enhye o me so se eye dey mama nkofa problem bia mba se mahu ti kinchina obi a enye dey enye se de be ya nkofa problem bia enye dey emba edom no entem doctor ka kire me se me chiri me yemu koma medie metumi afiri me nya chiriye ane ye wo yare enso a me twiti ebetumi akọ Nyankopon se wo sa nipa na wo de doctor ka kire wo se untumi nchire komo no odi ani say fidia ni say mepe hiani bi na de bia mabona kohoma ene wa konchire iti binim say de bia me di 10 cedis fidia nchire bi say 5 cedis antesa minim say de me di 20 cedis ska udi ne day no fidia no no wape obi a ono ebo sesa de ebekọ na no no onya na ode aman na Nyankopon ache bosome num miensa edadu a edikan Nyankopon ay rahma odi hu ya mobo bos achiriwia bosome asen na odo 10 days 30 days no na me ache mu miensa first 10 days ye odi hu ne nko amobo second 10 days na to aso no eno nso ye magfira odi ye bone cheye fum so wa ye na fini nyina nyame de bechew de etwa so miensa no etiker mina na omo a na nyame akire omudi se ko mu na ombekọ bonsam jam no edi yi omudi firi bonsam jam edi omudi eba heaven so chiri achiriwia untube no yire enda awia
Ubetime na. Ntumi ne oyere nda awia. Be awia na ntime na. Awia na ntumi ne. Onum nsuo dia obetumi de ne kora ko break fast no anya bone. Bato wa konchire num dia. Woni ne koda efre bibi kafara penalty achew. Obaya chiri ato aso sa aboso memienza. Continuously. So oh yeah 59 days now break is ojo wa home ya share go. Then na kamo meet dance how I fasted. It is how when you fasting nka we dey make to school we cross the amount ya be 3. We do on ma we dia 4 na 4:30. Wow, there am say 6 days we see how we answer was fasting as I now say wasa. Ayesa na yenso yesom no nyame hyehye ne de maaye. Osi yensori ahomachi na yendidi. Ba ya na yenuanum bi omunye nkramufo na omu ka asem ya esere. Omu se anawan na bedidi ahomachi a onu ntumi nya akiri ya. Minia. So sori anopampo na onum team 7. Na se bebo 3 na wundidi ya. Ya it was say. We dey clear na tomato. Very good. Ode wasori anopa onum team. Na free anopa na kopem 3 na bibi nkan wano ana ete say. Sebi ntesu okura ntumi njina na wanu mu mmeni o. Ensuo nka wano dry. Sa kopem say 620. Ensuo be kan wano. Enye gidi a menua ebe ye din. Sa obetumi ayesa akiri wiawi. Interview we so wani ji ho a bo modern aso beko YouTube no search for Bonesman TV, like it, subscribe it. Subscribe na so a adoma keto e beba nchen na waboso na select all na ade bi e de betu obi an wonsa atimi akabi. Bo modern aso be san so a share.